چاوانە هون باشنین بکن باش بن خوندەکارین هێژا ئیرۆ دەرسانە وانای ئەمە سەمینەرە مەیان و سەمینەرە هەشتەم ئاستا دوویەم لەسەر ڕاستەنویسینەیە کەگەلۆ ڕاستەنویسین چییە چی گرنگی ئەوەی هەیە و مێژەنە ڕاستەنویسینێ چی مژارێ بگرن دەست ڕاستەنویسین هەر وەکی ژناوێوێژی دیارە ڕاستەنویسین ڕێیە نویسینە ڕاست نیشان دەدا ڕاستەنویسین پەیوەراوێ ئەرکێوێ ئەوێ گۆشتەرە ڕێیا نویسینە ڕاست کتابەتا ڕاست شتەرە نیشان بدە شتەر بێژە تێبوی ئەوایی وێنویسێ ڕاست بنویسێ یعنی شتەرە ڕێ دیار دەکە دەگۆ نویساتە ڕاست ببە وی جلادەت بە دەرخانجی دپرتوکا خۆدە یا بەنگەها گرامەرا کوردی دەبێژە ڕاستەنویس تەڤایە ئوسول و قايدين نویساندن و بهەڤەبوونا بێژەیانە بێژەیەن کۆ بهەڤە دەبن و یەن کۆ بهەڤە نابن ji هەڤە دگەرینە و ئاوایە بهەڤەبوونا وان شانی مەدەدە ئان کۆ ڕاستەنویس هەن رێزیکن هەن قايدەنە بەریا وان نویسینە ڕاست بەمەرە پێک تێ ڕاستەنویسین نەتەنێ رێزیکن ڕاستەنویسینە تیپانە لێ دناوا خۆدە هەموو رێزک و زاگۆنی ڕاستەنویسینە تیپ بێژە هەڤۆک و هەروەکی دن دکە چ تشتێک گۆتە بنویسێ چ تیپێکی بێژە بێچ هەڤۆکێ ڕاستەنویسین کۆمەکە ji قايدەیانە شتەرە وی ئاوایە ڕاست یە نویسینێ نیشان دەدە کەنگی تیپ مەزن دهێ نویسین لەڤەر لەجەمە چەند ڕەوشانە دوان ڕەوشاندا دەوێت تیپا پێشی تیپا یەکەم ji peyvê mezin binivîsê em goh binêda tîpa pêşî nabe ku tîp nêvî debe yan jî layî bêt mezin bike na yan tîpa pêşî ye yan jî ji xwe hin rêgez hene got tu peyvê tevî tîpê mezin deynî lê di vir de çend rawşane li cem me divêt duan rawşan de tîpa yekem ji peyvê tu mezin binivîsî pêşî hevok bi tîpên mezin dest pê dikin li vir li cem me divê dema ku tu hevokek dayna te ra ji te pênûsê tu hevokekê tê deynê tê wê tîpa mezin ji peyva pêşî tê mezin bike mînak ez pirtûkê dixwînim ev hevokeke ev cumleke divê tîpa pêşî ji peyva pêşî mezin bihê nivîsîn şaşek û ez vê tîpa eyê ya biçûk binivîsim ez pirtûkê dixwînim xal hevokeke din dest pê dike temenê min 18 salî ye ew ya dî wextê ku hevokeke nû min dest pê kir dîsa hevoka xwe zê bi tîpa mezin dest pê bikim demek rewşa pêşî hevok cumle bi tîpa mezin dest pê dike rewşa duyem navên taybet û nasnav bi tîpên mezin dest pê dikin navên taybet navê kesan e nasnav leqebekî wî ye kesekî wî nasnavî tê naskirin xwe got navê taybet ew kesê tiştekî tenê kesekî tenê me dide nasîn mînak Ehmedê Xanî Leyla Qasim Doktor Qasim lo ev navên taybet e navên kesan e tîpê mezin tê nivîsîn navê me paşnava me tîpa mezin divê bihê nivîsîn her yek ji wanekê Ehmedê Xanî Ehmed tîpa mezin jê û Xanî jî tîpa mezin tîpa pêşî jê divê mezin bihê nivîsîn wekî nasnav zeredeştê kal nasnava zeredeşt e divê mezin bihê nivîsîn tîpa pêşî jê Mehemedê Sor nasnavê Mihemed e li vir divê sor tîpa se mezin bihê nivîsîn demek navên taybet û nasnav bi tîpên mezin dest pê dikin rewşa sêyem li cem me navê sazî û destgehan bi tîpên mezin dest pê dikin sazîk muessesek hebe navê wê divê bi tîpê mezin dest pê bike mînak navenda çand û hunerê ya hûrî saziya zimanê kurdî ev li vir dimînakin navenda çand û hunerê ya hûrî navê saziyekê navê muessesekê ye divê bi tîpa mezin were nivîsîn weke got bînin hemû navê wê bi tîpa mezin hatiye nivîsîn xwe tîpê pêşî ji peyvan saziya zimanê kurdî ew jî navê saziyekê ye
bi tîpa mezin hatiye nivîsîn. Têbînî gireyên îzafeyê veqetandek bi tîpên biçûk dihê nivîsîn. Mînan kokelvir ya mînaka Albanî navenda çand û hunerê ya hûrî ji xwe veqetandek û gihanek jî bi tîpê biçûkek divê bêne nivîsîn. Weke gom dibînin ya li wir biçûk hatiye nivîsîn. Ya li vir biçûk e ji ber ku veqetandek e. Dema ku veqetandek tê de hebe ew veqetandek biçûk tên nivîsîn. Rewşa çarem navên pirtûk, govar, rojname û sernivîsan bi tîpê mezin dest pê dikin. Navê pirtûkekê hebe, govarekê hebe, rojnamekê hebe û her wekî din divê bi tîpê mezin binivîse. Navê pirtûka Ehmedê Xanî nûbara biçûkan e. Nûbara biçûka navê pirtûkê ye bi tîpa mezin hatiye nivîsîn. Cih û alî bere ku wekî navên herêm û cihan an ku bi wateyeke taybet bêm karanîn bi tîpên mezin dest pê dikin. Çawa ew cih ew alî bakur, rojava, rojhilat, başûr ku bibine navê devernan. Bibine navê cihekî ew cih bûyîna vî tên naskirin bi tîpê mezin tên nivîsîn. Mînak li rojavayê şoreş dewam dike. Rojava li vir naveke, rojava ciheke lê deverekê bûye. Ev cihê ku em lê rojava ye. Ji ber ku bûye navê wî cihî bi tîpa mezin hatiye nivîsîn. Gelek partî li Kurdistana Başûrî hene. Li vir jî heman tişt wilo ye. Li Kuryaya Bakurî gelek xizan hene. Kuryaya Bakur li vir cemme navê cihekî ye. Navê ciheke bûye navê dewletekê Kuryaya Bakurî. Li Bakurê millet rabû ser piyan. Bakurê li vir jî Bakurê Kurdistanê ye. Bakurê bûye weke navekî ciheke lê bûye navê wê deverê bi tîpa mezin tê nivîsîn. Têbînî dema ku ev nav cihan nîşan bidin êdî ew şûna cihekê taybet nagirin. Lewra bi tîpên biçûk dest pê dikin. Li vir wextê ku ne navê cihekî bin lê tenê alî nîşan bidin tîpa biçûkek tê nivîsîn. Yani ew cih ew alî nebûye navê cihekî lê tenê alî ji me re nîşan dê peygura xwe ya sereke dirabê li vir tîpa biçûkek tê nivîsîn. Li Başûrê Kurdistanê gelek gundên kevnar hene. Başûrê Kurdistanê aliyeke Kurdistan e. Em aliyekê Kurdistanê diyar dikin. Bajarên Hûsêbînê li Bakurê Qamişloyê ye. Bajarê Qamişlo Bakurê wê aliyekî diyar dike. Bajarên Sîbînê li wir cih digire. Em li Rojavayê Almanyayê dijîn. Li Almanyayê aliyê Rojava jiyan dikin yan jî dijîn. Kengî tîp mezin dihê nivîsîn rewşa şeşem. Navên roj û cejnên neteweyî bi tîpên mezin dest pê dikin. Mînak çarşema sor cejna Newrozê li nav gel hat pîrozkirin. Rojeke taybet bê. Mînak em bêjin yekê gulanê cejna karkeran e rojeke taybet e. 21 adarê cejna Newrozê rojeke taybet e. Çarşema sor cejna Yezdiyan e rojeke taybet e. Navên roj û cejnên neteweyî tîpên mezin tê nivîsîn. Heft navên parzemîn, okyanos, kendav, derya, gol, çiya, rûbar û deştan bi tîpên mezin dest pê dikin. Navên van deşta parzemîn, qare, okyanos, muhît, kendav, xelîj, derya, beher, gol, buheyre, çiya ji xwe çiyaye, rûbar û deşt bi tîpên mezin dest pê dikin. Di navên kujravekê pêk tên heke hevenavek gobe parçeyeke sernavê bi tîpa mezin dihê nivîsîn. Mînak, deşta, mûşê, birca, belek. Ev li vir serenav deşt bûye beşek ji hevenavê. Yani di timî peyva pêşî dibêje heta got nebêje birca belek nayê naskirin. Tu nikarî belek tenê bircê amaje nake. Yani ev her du bûne parçek ji hev. Bi hev re têne gotin. Deşta mûşê, birca belek ji bo lewra her du jî tîpa mezin têne nivîsîn. Pera Malavadê, çiyayê Andûk, çiyayê Mazî, çiyayê Cûdî, cemê Feratê.
شخو میناک لسر فرزمین اوکیانوسان فرزمین آسیای اوکیانوسا اطلسی کنداوا بسرای گولاوانه دشتا جزیره او ناوی وان دویب تیپا مزن دست بی بکنج برگو ناوین تایبتن ناوین ولاتو پایتختان به تیپ مزن دست بی دکن ناوی ولاتا کی با ناوی پایتخت اوی ولاتی با عاصماوی با به تیپ مزن دویب به نویسین آلمانیا کردستان لبنان برلین آمد بیروت ناوین باجار تاخ کولان قادم به تیپا مزن دست بی دکن ناوی باجاران ناوی تاخان ناوی کولان ناوی قادان دوی تیپا مزن دست بی بکن میناک باجار عموده حسکه تاخان تریه هلیلیه قادا جنین آزاد آباجاره عموده دوی افجی بناوین به تیپ مزن دست بی بکن ده ناوین خدا فرشته پرتوک بیروز و جهن اولی به تیپ مزن دست بی دکن ناوی خدایان الگوری کلناف تیوا کرن فرشته ملائکتان پرتوک بیروز و جهن اولی به تیپ مزن دست بی دکن میناک خدا زیوس یزدان ناوین خدایان ناوین فرشتیان جبرائیل اسرافیل میکائیل ناوین پرتوک بیروز قرآن اوستا انجیل ناوین جهن اولی دیرا زحفرانه و مزگفتا قدسه تبینی ناوین گل او مذهب عشیر و زمانا به تیپ مچوک دست بیدکن دوی امهاجی هبن ناوی گلا ناوی اولا ناوی مذهبا ناوی عشیرا ناوی زمانا به تیپ بچوچکن تیپ نهردکن نابکو امازن بنویسن میناک کرد عرب فارس اسلام حنفی علوی بوتی گیکی ملی زمان کردی زمان عربی لور دوی تیپا بچوچک بنویسین 11 ناوین دادگه وزارت پارتی سیاسی به تیپ مزن دست بیدکن ناوین وان تشتانا به تیپ مزن دوی بنویسین دادگه ها بلند آمافی مروان شخوک گهن بینن تیپ پیشی جهر پیوکه مزن هاتیه نویسین لی اف و قطاندک تیپا بچوک هاتیه نویسین و کمبری جیگو و قطاندک و گهانک تیپ بچوچک مینن مزن نابن وزارتا چانده پارتیای کتیا دموکراتیک اوی ور لجمع ناوی پارتیا ناوی وزارتا ناوی دادگهان دوی تیپا مزن دست بی بکن 12 ناوین زاینگه و فاکولتیان به تیپ مزن دست بی دکن میناک زاینگه ها روجاوا فاکولته زانستین پروردهیه 13 ناوین کامپانی شرکت نویسگاه مکتب و کوملیان آنکو جمعیاتا به تیپ مزن دست بی بکن کامپانیا هفت برایان یا چمنتوه نویسگه ها بدلیسی کوملیا خوندکار زاینگه یا آمده اف تشتیهان کامپانی نویسگه کومله دوی ناوی وان به تیپ مزن بهن نویسین روشا 14 پشتی خال جود خال پرسنیشان و بانشانه بی به تیپ مزن دست بیدکن اف خالوندین هانه دما گوتاودیتن بیوال پشتوان را دوی تیپا مزن جه مزن بهن نویسین کیجان خال جود خال پرسنیشان و بانشان پشتی و هر چار خال بندیان پیوا پشت را دوی تیپا مزن بنویسین میناک ارسطو گوتیه جود خال هیوی خونکه کمروان هشیار دکه هیوی خونکه کمروان هشیار دکه یادویم گلو هنه کنگی بچن بازاره پرسنیشان دما که هن چون گازی من بکن لول پشتی پرسنیشانه پیوها تیپا مزن هاتیه نویسین واخ افچه بلا بو بسره من دهات لور پشتی بانشانه پیو تیپا مزن تی نویسین نیشه لور تیبینیک هیا لوجالی هکا پشتی جود خالی میناک هاتبن بریز کرن میناکا پیشینجی بهوردکی دست پیدکه اگر پشتی و جود خالی میناک ریز بوبن گلک میناک هاتبن لور یا پیشیجی یا پشتی جود خالی جی به تیپا بچوچک دست پیدکه من گلک تشت جویر آنین پیانوز چنتا پرتو و هر وکیدن لور میناک بریز بونه
لورا ما بشتي جود خالي تيب مزن نكريا تيبا قوتنا بينوسي بيجوك مايا روشا داوين روشا بازدهم لجمد بيجا دسرناوين نويسانده جبلي داچك وفقطانده كان حمو بيجا بتيبا مزن دست بيدكن عنوان ده عنوان نويسا كده بي سرناوي بين جبلي داچك وفقطانده كان تيبا مزن حموتين فيسين هر بيوه ويناك لألمانيا خباتا زمانزانية لألمانيا خباتا زمانزانية ناوي سرناوه كيه لفر وكا قوم دبينين لفر تابي كوداچه جي لبتيبا مزن هاتين ويسين چما قلو چما جبرگو دستبيكا هفوكيه دوی بتيبا مزن بين ويسين دوی کرد جبو آزادیا خود چی بکن؟ به پیمانگاه شهید ویان امارا یا زانستین پروردهیه یا باجار قامشلو تیبینی لی مروف دکاره بتنی پیوا دست بکی سرنابانجی مزن بنویسه لفر اف آوانجی های تنی تیپا دست بکش سرناب مزن بنویسه لألمانیا خبات زمان زانیه دوی کرد جبو آزادیا خود چی بکن؟ مروف دکاره هر پیوه که بتیپا مزن دست پی بکه و مروف دکاره تنی پیوه پیشی بتیپا مزن بده دست پی کرن دوی آوائی اون هر 15 روشین که دوی دوانده تیپ مزن بهین ویسین وکا گومه گودین تیپا یکم جبایوه نابکود ام تیپا نیوی یعنی تیپا داوی یعنی تیپا دویم ام مزن بنویسن تنی تیپا یکم مزن بنویسن و لگوری و هر 15 روشین هان سمینر اما بی آوائی بداوی دبم حتی سمینر آبه بمینن دخیر و خوشیه ده